فاستبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Cümlemizin dahili ve harici hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Cümlemizin dahili ve harici hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Çoluk çocuklarımızı bu Kur'an-ı Kerim'in yüzü hürmetine salih ve salihalardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Avrupa'da yaşayan, bütün dünyada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin ailelerin içerisindeki yangını söndürüp çoluk çocuklarıyla, eşleriyle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde sana kul Habibine ümmet olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbelallahu minna bi hurmetil Fatiha.